Muhirwa ebyabigamba heri izooba omu kiganiro kye n'abanyamakuru omu makage omu rubuga Fotopoto obu yaba nahayo obutumwa bwe obwa Pasika. Hariho obuceke obutandikire kuzooka muno omu nsi yaitu Uganda obukucwa ekiragiro kya kuteera etoko, kuteera amazina, kweta noise pollution. Ekigambo kinu tusanga baingi nibakicwa kandi nibateera amazina kuruga rwebajjo kuraba mu kiro kayaka munyenkyakara. Ekigambo kinu ndio buceke bunu buzooka mu bibuga byaitu ebikooto, bibuga ebitaito. Bishop Muhirwa yashoboora kwekiteganiisa obusinge bw'abantu na munonga omu bwire bw'okubyama kandi abakuru abakujunaanwa tibaine eki bakozireho. Omu byaro usanga abantu bakubyama kurungi kandi obundi taba muliitwe mukya kwetomboita kwaitu rundi kutontoroma kwaitu hali abembeza barukwatwaho government ba LCs abaserukale basanga tubakutuliriza kandi nikizooka abaserukale nibabaha enguzi hanyuma abantu nibekana bateera ebidongo na muno ha weekends ndo bakwalo amagenyi. Muhirwa nagira ngo ebidongo bisisire minyeto ubwo bakuhendera begire emico embi nikyoleka ko buceke bunyakuro habokuba abana baitu abesiki naboje nibagenda nka mabara kuzina kurana bazina bakurana bazina baragaruka bakora omulimo kireto bugara Burungereza utono urufumo gamba ngweleze man Satan's workshop ko gamba akwikana barara mbidongo nkomu noho bakwija kurugayo nibagenda mu ngesombi zorwanju njagenda bakurara mu maloji bararana becyurwa mukiki usanga bwera bwa silimu nda AIDS nibwengera. Bishop yashaba government hamwe n'abazire okurwanisa ekizibu eki na munonga omu bwire bw'ekiro. Nabweka hano nundukusabira embezi baitu aba government abona barukwatwaho abaserukale baitu ekintu kino kitwara nk'ekikuru abakuba kija kwankyongera engeso embi omu nsi yaitu Uganda. Omu butumwa bwa Pasika yashaba abantu okurinda obusinge omu maka gaabo obu barukusasirana n'okwikiririza omu Ruhanga. Ubundi abandi nsanga omu maka gaitu twinemu obutabanguko, domestic violence. Tufuuhye kurwanisangana, kucumangana, obuteekirraniza bitufube kurora ngu tube n'obusinge tugarukanganemu ineka yina bwenge abazeire n'abaana nukutunge okusemererwa kwa Mukama Kristo nyakumbuke. Pasika neza kujaguzibwa aha Sande ebiro 5 ebyokwezi oku. Gasha kwa Justin Nyakisiki aha Water West omu Fotopoto.